Uni udi usamna na kashnong ompawin, kawin kishnang kebetulan thain kapot kariboi bat ka Karbi Anglong District. Rada udon kajeng duna kat khanmet ka bokum kini henrei. Jupa bende ke jalang jaka sang Voice of the People Party. Apakah pelong ke jalang sekatai ke caka. Mantaka sengiru apakah sang kala pelong ke jalang apu kashnong omman kawin kishnang ke bahap apakah block 2. Uni usamla ulalai dak mesim kajeng Shirham. Amaru I thon yau ba adan markham juru yaka sang Voice of the People Party. Hakani ke jalang uni usamla or penpau yaka sap kajeng u taka baula ai yaka phawar kajeng u ka bedai ba ka sang VVP ba kom juru kajeng khot kajeng u ki pai ba lamba kani ka sur phawer kajeng u Rwano iya kada sirwai ka terteng so kada jinirwai kamang kajin yatrni baro nyatrni to nyinjit ya pipi kadang kadang jasang pai ba to nyinjit menta yu pra to nyinya GMP ba nyin pha sapo delhi kadang jasang pai ba to nyinjit sembol upra Kihun samla juni Kisaunin manakasni Lami iba ardan Banyakun kahok jongki Piwan pensai hanyi Ya kapan TVPP Kade casang semai Ya kabut nyin ai Jisnong berdar baro Nyi yasam hapo umat Kane kasnong ika O kasnong kabah sesat Krishna Bardar Baro Bahama Methalaya Sarkar Asam Kasna Jadi Hasa Buddha Diput Kisabaro Amilak Numar Sisa Pai Bak Baro Totip Deca Sarkar Usang Ma Diput Kisabaro Amilak Numar Sisa Pai Bak Baro Totip Deca Sarkar Usang Ma Hai,